Салам достор, сиздер менен Okutool English. Бул биздин жума сайын өтүлчү токиң клабдарыбыз. Азыр баардыгыңыздардын микрофондоруңуздарды жандырам, сүйлөгөнүм өчүрүп болот. Мени угуп атасыздарбы, көрүп атасыздарбы? Айтып коңуздар. Hello, can you see me? Can you hear me? Азыр баардыгыңыздардын бирден микрофондоруңуздарды жандырып атам. Can you hear me? Көрүп атасыздарбы? Айтып коңуздар. Okay, very nice. Good evening. Very nice. Oh, Saudbek, hello. I remember you from our last lesson. How are you? Good evening. Good evening. I'm fine, thank you. How was your day? What are you doing right now? Sorry? How was your day? I was just asking. Қандай өтті күніңіз? Okay. Туғандарға салам. Менин атым Муна, бул Okutool English, бул биздин токиң клабдарыбыз. Бул жакта жаңы кошулганда сиздердин микрофондоруңуздарды мен жандыртышым керек. Ошон үчүн микрофон күйгөн эмес болсо, жанагы каналда мен тоголокчо жөнөттүм го, токиң клаб башталат деген. Ошонун астында комментарийди жазсаңыздар болот. Ага чейинки токиң клаб жөнүндө посттун астына комментарий калтырыңыздар. Чыгып мен сүйлөй албай атам, сүйлөгүм келип атат деп билдирсеңиздер, мен ошол жактан барып ачып коем, Азыр анда экранды бөлүштүрөйүн. Экран көрүнүп аткан жок, айтып коңуздар мага азыр. Okay, now can you see my screen? Yeah. Yes, of course. Nice. Very nice. Барыңыздарга кутман кечler бир жолу. Азыр сиздер менен бир аз сүйлөшүп алайык, таанышып, жаңы кошулгандар болсо, тартынбай эле микрофонду күйгүзүп сүйлөй бериңиздер, мен сүйлөйт элем деп. Мен буга чейин кошулган студенттерден дагы сурашым мүмкүн, кандайсыздар деп. Өзү негизи сабак ушинтип өтөт. Сабактын башында бир аз сүйлөшүп, таанышып алып, анан токиң клабтын темасына өтөбүз. Токиң клабтын темасы боюнча сүйлөшүп, анан кийин жаңы сөздөр жаттап үйрөнөбүз. Бул жакта деңгээл боюнча бөлүнгөн эч ким жок. Тартынбаңыздар, кыргызча деле сүйлөй берсе болот, чогуу отурабыз. Эң негизгиси сабакка кирип англис тилинен жок дегенде бир сүйлөм айтып чыкканга аракет кылыш керек, Окей. Саатбек биякта экен, анан мен сүйлөштүк. Айназик дейт. Айназик, hello, good evening. Айназик, can you talk? Сүйлөгөн мүмкүнчүлүк барбы? Okay, hello. How are you? I'm fine. What about you? What about you? Кандайсыз? Мен жакшы. I'm fine. Good? Okay, Айназик, can you tell me what do you do and where are you from? Мынтип калып туруп, каяктан болосуң, эмне кыласың? I'm from school. Okay. I study in school. Oh, you study at school? Yes. 10-cı class, 11-ci class, 9-cı class. 10 graduate. 10th grade. Grade деп жазылат. Grade деген class деген түшүндүрөт. 10th grade десеңиz 10th class болот. Very nice, Айназик. Well, nice to meet you. Good job. Welcome. Бизде кийинки сеньорита бар экен. Сеньорита, hello. What was your name? Can you please remind us? Атыңыз ким эле? Hi, my name is Rabia. Rabia? Are you listening to me? Yeah, I can hear you. Okay, Rabia, is your name Rabia or? Повторите. Атыңыз ким? Сиз менен таанышкыңыз келди. My name is Sarima. I'm a student. No, what's your name? My name is Sarima. Zarima. Okay. Well, Zarima, if you don't mind, next time for the lesson, can you please change your name from Señorita to Zarima? Because I'm gonna forget. But if it's alright, I'm gonna refer to you as Señorita too. Сизге ыңгайлуу болсо Señorita деп деле кайрылырым анда, сизге суроо сураганда. Okay, good evening. Alright, I see also Камалидинов. Hello, I remember you from our last lesson as well. Мурдагы сабактан дагы эсинде бар, мурдага ачкан болсо керек. Сиз good evening. Кандайсыз? What was your name? Атыңызды эстетип коңуз, бизге эмне кыласыз? My name is Ruslan.
Ruslan. Oh, wait a second, Ruslan. Are you joining with two phones right now, right? Ah, you just changed your name. Perfect. Yes. Hello, Ruslan. Yeah, how was your day today? How are you? Oh, today my day was great. Same every day. Okay, just the usual day. Yeah. All right. Well, adulthood, I think it's adulthood is this. I mean, you have usual days like working and getting back home and eating and everything. Okay, Ruslan. Well, I hope our talking club will make your day special. At least once a week, you're gonna talk to someone in English. So I hope it's gonna be special for you. Great. Now we have Saltanat. Hello, Saltanat. Good evening. Good evening. How are you? How was your day? How was your working day? It's okay. It's my day is normal. Oh, your day was good. Yes, and повседневно как бы ничем не отличается. Ah, okay. Just the usual day, nothing special. Yes. Usual Okay, day. okay. Thank you. Okay. All right, Sultanat. Well, I think we're all having usual days. It's like working days before holidays. We've got a lot of tasks and it's the end of the year. I think everybody is buried in work. Баарыбыз жумушка көмүлгөн болуш керек жылдын аягында тапшырмаларды бүтүрүп, э? Okay. Now, we have Gulmira. Gulmira, hello. How are you? Good evening. All right, Gulmira бош эмес окшойт. Анда сабакты баштап берели азастан. Бизге студенттер дагы да кошулуп атышат. Жаңы кошулгандар болсо, микрофонду жандырып коюңуздар деп үндү чыгарып коюңуздар. Айтып берди, каналдан жазасыздарбы? Айтып туруңуздар. Биз сабакты баштадык. So today we're going to talk about New Year celebration traditions. Жаңы жылдык салттар жөнүндө сүйлөшөбүз. In less than 3 weeks, 3 жумадан аз убакытта жаңы 2025 жыл келет. Time flies like crazy. Убакыт аябай учат, сумасшедший, аябай бат жылып атат. Ошо жаңы жылды кантип ким тосот? Эмне традицияларыңыздар бар үй бүлөңүздөрдө? What kind of traditions do you have in your family? We're gonna talk about it. Анан бир өзгөчө нерсе, бүгүнкү презентацияны биздин стажер кызыбыз даярдаган, Асылай деген. Ошондуктан бир аз дизайны башкача. Эгер кааласаңыздар, сиздер дагы токиң клабты өткөнгө же биздин соц тармактарда катышканга стажер болсоңуздар деле болот. Ошол бул стажерыбыздын презентациялары арасында ө же майда чүйдө каталар болсо, көп көңүл бурганга аракет кылыңыздар. Алар үйрөнүп атышат, биз чогуу иштешкенге аракет кылып атабыз. So, today we're going to talk about New Year customs. Again, coming back to our lesson. Custom деген сөз ошол традициянын эле синоними, жаңы жылдык салттар дегенди билдирет. Мен ойлойм, көбүбүз эле жаңы жыл тосот болуш керекпиз деп, ошо жаңы жыл тоссок, тоскондо же азыр тоспой калсаңыздар, мурда кантип тосчуңуздар эле, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Okay, as usual, before we start our lesson, we look through some vocabulary on this topic, right? Сабакты баштар алдында дайыма сөздөрдү карап алабыз. Азыр могу экрандагы сөздөрдү окуп которолу. Расул дейт. Расул, good evening, hello. Кандайсыз? Can you please read the words on the screen and try to translate them? Окуп которгон ойлордон бересизби? Расул? Ками бир деген колдонуучу видеоңуз күйүп турат окшойт. Биз эчтекени көрбөй элебиз, бирок видеоңуз жандырылып экен. Саламатсызбы? Good evening. Good evening. Hello. My name is Okay, Halima. hello. Halima, nice to meet you. Oh, welcome to our talking club, Halima. Good. Well, Halima, since you are available to talk, сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен. Can you please tell about yourself a little bit? Where are you from? What do you do? And let's read the vocabulary on this slide. Сиз менен бир аз таанышып, анан сөздөрдү окуйлу. Тактан болосу, эмне кыласыз? What do you do? My name is Halima and I'm from Toktogul. And I'm very nice. 21st years old. 21, 21 years old. And so, and I
studied this English only in watching podcast and then other film, movie, cartoons. I watch it, but I my grammar, my speaking better than grammar, I think, and I can. Okay. Well, Kalima, you know what? For a self-learner, your English sounds really good. And like for now, while you were speaking, you haven't made any grammar mistake. So I think your English is pretty good. Very, very nice. Thank you. Өз алдынча окуганыңыз үчүн грамматикаңыз аябай жеңил экен, ошон үчүн азаматсыз сулантырыңыз. Maybe you were talking about your writing English. Жазылган англис тилин айтыңыз окшойт да, Сүйлөгөнүңүз жакшы, бирок жазылган англис тилин практика кылышыңыз керек окшойт. Well, good luck. Үйрөнүүңүзгө ийгилик. And let's go. Let's read the vocabulary that we will need for our talking club today. Let's go. Okay. Present gifts белектер. And мен сөйлөмү үчүн керекпи, которусу деле бар экен. Жок, жөн эле окуй берсеңиз болот. Азыр угуп сөздөрдүн окулушун көрсөтүлүп атат. Биякта ар түрдүү деңгээлде студенттер отурат. Баарыбызга ыңгайлуу кылып өткөнгө аракет кыласыздар. Ошон үчүн жөн эле окуй берсеңиз болот. Wish, congratulations, тилектер, fireworks, favoriter, tangerines, mandariндер, Santa snowman, кар киши, delicious food, тамак, дамдуу тамак, Christmas tree, жылдык белектер. Балаты. Рахмат. Калима, thank you very much. Very nice reading. Бул жердеги эки сөзгө сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Сантаны англис тилинде сүйлөп атканда кыргызча эле аяз ата деп деле айта берсеңиздер болот. Себеп дегенде Санта Клаус бул мындай маданиятка байланыштуу нерсе да. Культурное что-то, наверное. Бизде, мисалы, аяз ата менен аяз кыз экөө чогуу жүрөт, бирок батыш тараптагы культурада ал жакта Санта Клаус эле бар, анын кызы небереси эч кимеси жок да. Ошон үчүн аяз ата деп деле которсоңуздар болот. Анан экинчиси, бул Christmas tree дегенде Европада негизи католиктер майрамдайбы Рождествону же православныйлар же экөө тең. Рождествону ким майрамдаса, ошолор Christmas tree деп айтат, рождественское дерево депчи, бала тыны. Биз New Year tree дей берсек болот, жаңы жылдык балаты деп. Okay, so these are these. I hope you're gonna use them. Бүгүнкү сабакта колдоносуздар деп ойлойм. Анда биринчи сурообузга өтөрөлү. Биринчи суроонун башында бир аз фактылар менен таанышкыбыз келет. I have prepared some material. I mean, our volunteer, биздин стажер волонтер материал даярдап келген. How people the New Year in different countries дейт. Ушул суроого интернеттен маалымат издептир. Анан могу нерселер чыккан экен. Азыр окуп бирге которолу. Кеттик, буну окуп бергенге Канымжан, your microphone is on. Hello, good evening. Саламатсызбы? Канымжан, сүйлөгөн мүмкүнчүлүк барбы? Саламатсызбы? Халlo. Канымжандын мүмкүнчүлүгү жок окшойт, өчүрүп коелу. Саламатсызбы? Админ дейт, атыңыз ким? Let's get to know you. What's your name? Эки жакшы эле угуп атабы? Yes, we can hear you. Good. Yeah. My name is Samir. I'm 23 years old, and very nice. Right now, I'm coming to Kyrgyzstan, and last I was in Europe, and I want to talk about how is European people celebrate this Christmas vacation. Yeah. Christmas and the New Year. Very nice. Well, Emil, it's very interesting. Good job. Анан бул жактан ошо суроону окуп, анан ошо лайктуу бир нерселер болсо да айтып берейин, Let's go. Презентацияда суроолорду. One of the most famous Italian New Year's traditions to wear some red. Бул жаңы жылда итальянецтер кызыл кийишет деп айтыптыр. Кызыл кийимдерде традициялык. Туура. Бирок мен деген ошол акыркы сапарым ошо Италиядан анан Кыргызстанга өтүп келдим да. Ой, very nice. Кызык. Карасаңыз, мен туура келип калган. Ошо аябай туура келип калыптыр. Презентация жасаган адамды билген окшойт.
Right now, Italian people know nothing dressed in red because No one dresses in red, right, on New Year? Yeah. Because in Italy now weather is very hot. Okay. More 10 degrees is hot. Yeah. In All right. everything Okay. around is green. And nothing Christmas vibe. Oh, no Christmas vibe, you mean? There's only like Christmas decorations and that's it, right? Yeah, because in Denmark and Swedish now is ready to the Christmas celebrate because it started in 20 of December and ending around 5 or 6 of January. Okay. Yeah, it's very long celebrate in 1 year. Yeah, they do actually. Yeah, because it's Christmas, they do celebrate it for 20 or 30 days, and then they take holidays also, long Christmas holidays. But Emir, I don't really understand your logic right now. So you say in Italy it's warm. How does it connect it with wearing red color on New Year? Ысык муздагына карабай эле традиция катары кызыл кийим кийсе эмне болмок эле? Мисалы 31-күнү алар кызыл кийим кийип алып тосот экен жаңы жылдычы. Себеби дейт, астындагы себепти окуйсуз да канча ошону окуп туруп сүйлөшөлү. Let's go. Yeah. Italians believe the red symbolization good luck, well and love. Wealth and love дейт. Wealth and love. Анткени италиялыктар кызыл реңди кызыл ани символдоштурат, Символдоштурат. Good luck. Ийгиликтин жана wealth деген кандай которулат? Wealth байлык ди астында эмелер которулуштар турат. Байлык. Кечиресиз. Байлык жана Жок-жоктор эч нерсемиз. Символ катары, Ошондой деп ойлошот экен. Албетте 100% италиялыктардын баары кызыл кийинет деген эмес чыгар, бирок көбүнчөсүн ошол жактан келген традиция экен. Бизде мисалы үчөл жашында кызыл кийиш керек деп айтып коет го. Булар да ошол жаңы жылга карата кийилет окшойт. Кызылчы кээ бербейлер. Okay, well, Emir, good job, good for you. Are you planning to come back to Europe? Эртерээк барган үчүн билбей калам. It's okay. I mean, you don't worry about it. It's a very good experience, and I was in several countries in Europe. Very nice. So my question, Emir. So you were in Europe. You liked it. Do you want to come back? Кыргызстандан кайра кетесизби Европага? I don't know, but I very like it. Denmark. Denmark is very beautiful country. I like Denmark. Second, I like Greece. I liked. Okay. I like Denmark. Yeah. And second, very nice. Well, maybe good job. Greece. Greece. Okay. All right. Very nice. Thank you, Emir. Good job. Informative job болду. Азаматсыз. Жакшы котордуңуз. Yeah. As for the others, Эмир, кимдин микрофону күйүп турат? Мен өзүмдү угуп атам. Ар жактан аябай шум болуп атат, Окей. Сүйлөй элек болсоңуздар, микрофонду өчүрүлө турган оң болот. Деп ойлойм, анткени башкарган иш айтып калышы мүмкүн. Окей. Италиялыктардын ушундай салты бар ки, мондай кийимдерди кийишет экен. Төмөндө могу салтка байланыштуу жаңы сөздөрдү карап өзүңүздөргө скриншот кылып алсаңыздар болот. Believe, ишенүү, symbolize, символ деген зат аталышты. Symbolize деп туруп, этиш кылуу деген символу болот дейт. Wealth деген байлык, анан good luck, love дейт. Могу 3 сөздү good luck, wealth, love дегенди жаңы жылда бирөөгө англисче каалоо жазам десеңиздер, колдонсоңуздар болот. I wish you good luck, wealth and love деп койсоңуздар, сонун пост болуп калат. Окей. Кийинки традицияга өтөлү, кийинки традицияга өтүш үчүн азыр. Окей. Экранды көрүп атасыздар. Ким? Руслан, сиздин микрофонуңуз жаныр болчу. Let's read and try to translate. Окуп которуп кеттик. Okay. In Spain, people eat 12 grapes at midnight. For each grape, the person makes a wish.
Испанияда Нере? элдер 12 жүзүм жешет экен, анан ар бир адам жүзүм жегенде мындай каалоо айтабы, Жок, ар бир жүзүмгө дейт. Ар бир жүзүмгө бирден каалоо айтат. Азаматсыз Руслан, how do you think? What do you think? What are 12 grapes for? Why exactly 12 of them? Эмне үчүн 12 штук жешет дейсиз? Сиздин оюңузча. Just I don't logically. know, I have no idea about this. Yeah. Okay. Well, 12 grapes, they symbolize 12 months of the year. Мисалы, түнкүсүн жаңы жыл түнү отуруп, 12 жүзүмдү алып, апрелде мындай кылгым келет, мартта мындай кылгым келет деп бирден жеп туруп айтышат экен да. Бир Инстаграмда бир популярный reels дагы бар. There's a popular reels on Instagram that says two girls are under the table and they eat the grapes and 12 of them, they say, oh, I want to get married. I want to get married. And then next year, they do really get married. Ошондой бир күлкүлүү эме бар экен, reels бар экен, эки кыз столдун астында отуруп, 12 жүзүм жеп, 12сине тең күйөөгө тийгим келет деп айтып жатыр. Ичинде күйөөгө тийип кетип кийинки жылчы. Ошол традиция иштеп кеткен бир мисал окшойт. Good job, Ruslan. Do you believe in this kind of traditions? Ишенесизби? No, I'm not interested about these traditions. I don't understand or I don't believe. Ишенесизби, ишенбейсизби? No, I don't believe so. You don't believe in these kind of traditions. Okay. All right, Ruslan, thank you. Рахмат. Ушундай да кызыктай традициялар бар экен, Кийинки бул Denmark дейт. Denmark. Калима? Yes, of course. Калима. About last photos. This one. Yeah, this one. In Kyrgyzstan also, if you first time eat or something another, if you if you eat something new and for example in just the spring, you eat fruit or örük, you will wish some a peach. Peach, you will eat. Yes. You will eat, I think. Kyrgyzstan traditions. This. Good job. Yes, Kalima, you're right. Yes. We make a wish before trying something new. Жаңы бир нерсени эмеге жасап анасында сөзсүз каалоо айтып коебуз. Very nice. Yes, thank you. We also do have these kind of traditions. You're right. Туура айтасыз. Окей. Кийинки традицияга өтөлү. Окуп туруп которобуз азыр. Бул традицияны мага ким окуп берсин? Жаңы Гули бар экен. Зарима, is that you? Медию дейт. Жаңы бирөө экен айдеді ғой, ким айтты эстеп унутуп калдым. Окей, Зарима, let's go. Denmark. People break all dishes on their friends' doorsteps to bring good luck. Денмаркта да, Денмарк элдери ушундай Дания элдери идиштерди сындыруу аркылуу досторуна мындай удача тилейт экен да, ушундайбы, туура эле котордумбу? Туура, бирок досторуна эмес, мындай жалпы эле, ооба, тепкич деген босого дейт, doorsteps. Эмне тепкичке? Эшикти мисалы. Досторунун босогосуна эски идиштерди сындырат экен. Билбейм, эмне алып келиши, ийгилик алып келсин деп ошолорду сындырат экен. Мүмкүн бул жанагы эски нускун нерселерден арылып, жашоону мусордон тазалоо деген мааниде мүмкүн. Данияда кээ бир кишилер ушундай традицияны кылышат экен жаңы жыл күнү. Окей, break dishes, doorsteps, bring дейт. Doorsteps деген тепкич десе эле, бирок босого жана кире бериш деп болот го, porch деп коет. Мындай эки тарабынан лестница кылып коебуз го, ошону doorsteps деп айтат. Негизи идишти сындырган традиция көп өлкөлөрдө бар, Yeah, okay. Good job, Zarima. Thank you. Кийинкиси, бул биз жөнүндө, of course. Ким бирөө кол көтөрүп атабы,
Can you tell me your name? Угулбай атат. Саутбек. Саутбек кен биякта очередь. Жок, кой туруңуз Саутбек. Буга чейин медиу деген колдонуучу Кенай деди эле да. Ошондо скип болуп кеткенбиз укпай. Мединабы атыңыз? Атыңыз ким? Can you tell us? Yes, I'm Medina. Okay, very nice. All right, Medina, do you want to read next tradition? Кийинкисин окуңуз келди? Yes, Kyrgyzstan, they cook traditional dishes and celebrating with their family and friends. Алар Медина, кой туруңуз? Медина, могул жерде 1 секунд. Dishes дегенди и менен окуйбуз, Dishes, идиштер. Dishes. Кой туруңуз? Окей. Алар Кыргызстан, алар Кыргыздын улуттук traditional кыргыз улуттук тамактары дейт, Идиштер, диш өзү жалгыз турганда идиш болот, бирок жалпысынан traditional dish десек тамактар тууралуу деле сөз кылганда колдонулат. Традиционалдык тамактарды жасашат жана бул праздникте үй бүлөлөрү менен жана достору менен майрамдашат. Могул жерде celebrating эмес, celebrate болушу керек болчу, кукка окшош болуп туруп мейли. Celebrate бизде туура көтөрдүңүз. Достору үй бүлөсү менен тосот дейт. Мөрдөн traditional дегенди улуттук деп которсок болот. Медина азаматсыз. Thank you, рахмат. Эми бул биз өзүбүз кыргыз болгончу Кыргызстандагы традицияларды аябай жакшы билебиз. Азыр ошо кийинки суроо ошол жөнүндө болот. Сиздерге кайрылган, Do you celebrate New Year? What New Year traditions do you have? Кандай майрамдайсыздарбы жаңы жылды? Кандай салттар менен майрамдайсыздар, ошол жөнүндө айтып бериңиздер. Okay, Medina, do you want to respond? Жооп бергиңиз келди? No, we don't. We celebrate. Азыр биринчи Мединаны угуп алалы, анан ар бириңиздерди кезектештирип сурайм. Эстеп калдым азыр микрофондорду жандырган. Медина, go. We, my family and I, and my friend, celebrate this celebrate New Year. New Year holiday. New Year holiday. О сөздөр жардам берет сизге. Могул жакка да тайымдардап койгон традициялар жөнүндө ушул жакта бирөөсүн колдонсоңуз болот. Кантип тососуздар? What do you do on the New Year's Eve? Spend time with my family and listen to President's speech. Okay. Жаңы жылдык дасторкон үстүндө. Okay. On the New Year's table, let's say, we set a table for New Year's. Жаңы жылга стол жасайбыз. Yeah, this finally. That's it. Бүттү, That's it. Finally деген аягында дегенди билдирип коет. Ошон үчүн бүттү деп башка эчтеке жок десең, that is it деп койсоңуз болот. That's it. All right, Medina, thank you very much. Now, буга чейин Саутбек кол көтөргөн болчу. Саутбек тукпай аттап кеттик. Саутбек, now we're listening to you. Can you share? How do you celebrate New Year? Кантип тососуз? Бул традициялардын бирөөсүн колдонсоңуз болот. Firstly, I can say in Kyrgyzstan, the New Year is the most popular holiday. And our family also celebrates these holidays. And at home, share a festive meal. Okay, very nice. Often includes traditional dishes, such as plov, rice dish cooked with vegetables. The tables also filled with delicious food, various salads. And especially mandarin. Tangerines, yeah, tangerines or mandarins. All right.
Yeah, Ruslan, you're right. Oh, I mean, Southbek, sorry. I confused your names. I'm sorry. But yeah, you're right. Southbek, you know what? It's a little noisy. Like, when you talk, we cannot hear you well. Biraz жакшы угулбай атасыз. Алыстан сүйлөп аткандай болуп атат да. Ошон үчүн үнүңүздү biraz оңдогонго аракет кыласызбы? But all in all, I heard you. Бардыгын уктум. Very nice. Good job. Do you like New Year, Southbek? Or you have another favorite holiday? Yeah, I like New Year because when I was a child. I'm so interested in the New Year's. What's your history? And I was so interested in New Year's history. Okay. All right. Yeah, good job, Southbek. Yeah. So I think it's a very interesting holiday. Бул негизи кыргыздардагы биринчи праздник, когда өздөрү үй бүлө өзү үчүн стол жасайт да. Башка коноктор, куда будалар эмес, өздөрүнө стол жасап, жыргап отура турган майрам. Maybe that's why we love having New Year. I can say New Year is a famous holiday. Yeah, it's a very famous holiday. You're right. Thank you, Southbek. Good job. Very nice vocabulary. Сөздөрдү жакшы пайдаландыңыз. Biraz алыстан туруп сүйлөп аткан үчүн кээ бир жерлерде укпай кетип атты, бирок жалпысынан түшүнүктүү болду. Thank you. Рахмат. Let's listen to Saltanat. Saltanat, how do you celebrate New Year in your family? Let's go. I spent New Year with my family. In this day, we prepare a lot of food. A special meal this month. Oh, okay, very nice. And we took very hot paper in 1 month. And who eats this month? That people say wishes. Oh, very nice. So you prepare mantu with a surprise inside, right? Yes. Oh, that's so sweet. Hot paper. Chili pepper. Okay. Well, that's very interesting. That reminds me a lot of my childhood as well. I don't know why we stopped doing that. Interesting. Anything else? We say wish each other. Wishes to each other. To each other and give exchange gifts. Exchange gifts. Very nice. And we see how other people запускают фейерверки. They I don't know, they shoot fireworks. Very nice. Me too. Yeah, very nice. Okay, do you live in Bishkek, Saltanat? I'm just being curious. I mean, if you live in Bishkek, there are some regions of Bishkek that they have fancy fireworks. Like, you know, Mahalla, people call it downstairs. Чумдун артындагы районду Mahalla деп коюшат экен. There are lots of like rich people, аябай бай кишилер жашайт экен. Былтыр биз жаңы жылда ошол тараптан тосконбуз. I was shocked when I saw the fireworks. It was better than on Central Square, алато центральный площадьтагыдан да шундук салюттар атылды да ошол жакта. So I think that's really interesting. Yes, I live in Bishkek. Аскарбек, азыр кое туруңуз, Салтанатты угуп алалы, анан кийин сурооңузду берсеңиз болот, Салтанат? Our family not shoot fireworks. We think it's not good. Of course, it is not eco-friendly. Of course, I mean Bishkek is already in smoke. But my children like watch fireworks and go to street.
Yeah, I agree. Of course. I mean, watching fireworks is not only for children, it's interesting, but for adults as well. We love watching fireworks too. Good job, Saltanat. Very nice storytelling. Thank you very much. Бул жакта Аскарбектин суроосу пайда болуптур. Аскарбек, сурооңузду берерсеңиз болот. Let's go. Сизден кийин Айназик тугалы. Саламатсызбы эжеке. Саламатсызбы. Ал суроом темадан сырт болчу. Бир сурай бериңиз, курстар жөнүндө болсо. Everything in my room is expensive деген сүйлөмдү окуп калдым эле да эжеке. Мен комнатамдагы баардык нерсе кымбат дегенди. Анан everything болуп айтып атса, ошондо иштеп глагол койлого түбүдөн. Койлот. Кечиресиздер, биз темадан аттап кеттик, грамматикага өтүп кеттик, бирок ал to be деген жардамчы этиш, жардамчы этиш жөнөкөй учурчакта көп колдонулат. Анан ал эмне үчүн коюлат десеңиз, анын функциялары толтурат. Биринчи 5 функциясы жаш курагыбыз жөнүндө айтканда, сүрөттөгөндө, кесибибиз жөнүндө айтканда, анан бир нерсе мындай деп сүрөттөгүбүз келгенде дайыма коюлат. Мисалы, call sweet. My phone is, I don't know, my phone is new. My earpods are pink and everything in my room is expensive. Буюм тайымдарды сүрөттөгөндө ушул учурларда колдонулат. Биздин to be деген этиш боюнча сабагыбыз бар, барып көрсөңүз болот деп. Реклама кылып аткан жерим жок, бизде даярдалган to be сабагы бар, ошону көрүп алсаңыз жакшыраак түшүнөсүз да. Негизи to be чаябай маанилүү англис тилинде. Көп жерде колдонуш үчүн өзүнчө сабактан барып көрүп алышыңыз керек, чаташпаш үчүн. Жооп алдыңызбы Аскарбек сурооңузга? Дагы болсо сурасаңыз болот, бирок сабактан кийин каналга жазсаңыз ошол жактан жооп бере алабыз. Okay, now coming back to our topic. Кайрадан сабагыбызга кайтып келели. Жаңы жылдык традициялар жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Бизде кезекте Айназик болчу. Айназик, do you want to share how do you celebrate New Year in your family? Let's go. Okay. Our family don't celebrate such holidays. Okay. Because my dad, not my dad, my parents think our every day so important. That's sweet. Okay. Yes, not only such as holidays, but and our everyday so important. Our everyday holiday is special. Every day is a holiday. Well, that's really nice. That's a very nice perspective, I would say. Good. But you don't do anything on New Year's Eve? At least maybe New Year tree, balаты. No? No. But I celebrate New Year in my own way. I watch my favorite New Year's films all December, such as Harry Potter. Very nice. Harry Potter. For example, yesterday I watched all parts Harry Potter. In one day. Oh, I need respect. I am a Harry Potter fan as well. So I understand people who watch Harry Potter every winter because you want to set the mood. It's really nice. Good job. That's really nice. I mean, everybody has their own way of celebrating New Year, right? Good. Thank you. I wish you will have fun holidays this year too. Okay. Thank you. Zarima, let's go. Let's listen to you. In my opinion, it's impossible for Muslim people celebrate New Year. That's why I don't want to celebrate the New Year, but my family every year celebrate the New Year because the New Year it's a tradition for my family. In New Year, we cook a lot of food. For example, salad olivier and of course, that's a classical salad for every holiday. And chicken legs with potatoes. Chicken legs with okay. Well, that sounds really delicious.
Good. We spent time with my family, and listen to president's speech. Okay. All right. Do you like New Year atmosphere, New Year vibes in the town? People start decorating, streets. Do you like it? Yeah. Yeah, that looks very beautiful. Okay, Zarima, good job. Thank you for your answer. Very nice. Now let's listen to Guli. Guli, hello. It's been a long time. I haven't heard from you. Hello. 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 How are you, Guli? How was your day? So, let's talk a little and then. I am at work. Day. Oh my God. Yeah. You live abroad, Guli, because in Kyrgyzstan it's already like evening and people stop working at this time of the day. Yeah. Okay. My city I see. is daytime. Oh, yeah, I understand. Daytime. Okay. Now, please share with us, how do you celebrate New Year in your family? Do you celebrate New Year? We are going to celebrate this year for family in the mountain. Very nice. Yeah, we will book. We already booked a big apartment for family, for family, and we will stay in this apartment 3 days for 3 nights, 4 days, and I think we will celebrate very good. I hope. How I will celebrate? I think we will cook a lot of food, and we will do a lot of things daytime. Some family maybe they will choose skiing, and there are also countryside tour. And also we are going to sliding 4 kilometers. 4 kilometers. Wow. Uli, that sounds like a dream holiday. I want to join your family too. That sounds really nice. Yeah, it's mountains, clean, fresh air. If you try sliding on mountain 4 kilometers, did you try? No, I have never tried sliding. I can ski. I can ski like for a lot of kilometers. Very dangerous, very funny, very. I am. Did you slide on a balloon, like on a huge like balloon? Tires. Шиналарга отуруп алып таяк кой. Ошондой мененби же чанага отургуңуздарбы? Чанага отурабыз. Автобус менен тоодун башына алып чыгат. Ал жерде кар бар. Ошо анан чанага 2 адамдан отурат. И ана чана тоодон 4 километр түшөт. 4 kilometers down on sliding with 2 people. Oh my God. Yeah, it's very dangerous, very funny. Yeah, that sounds very extreme and, like lots of adrenaline going on while you are sliding down. Crazy. Yeah. But, this makes the holiday memorable. Very nice. Good. Yeah, I am waiting. I am looking forward for our New Year celebrate. And very nice. Yeah, next week already we will celebrate. We will start celebrate in our city. We will celebrate 24. Oh, there will be Christmas already. Yeah, 24th and 25th. Christmas. Holidays. Catholic Christmas. Yeah, Catholic. They will start next week, 24, 25, and the 26. 3 days. They will celebrate. In 1st of January,
they will shoot the fireworks. That's all. Yeah, okay, that sounds like a dream holiday, Kudi. Good job. And I'm pretty sure like mostly the organization is like a family thing. You talk and you spend quality time with each other. I think that's just great. Yeah, we will Good job. do daytime Hello? sporting, yeah. And the evening, in the evening, we will competition. We will do competition. Each Boy, for very nice. family, we will competition. We will show our. We will tell each other because there is international. There will be international family. We will we will tell our or we will show our tradition, and we will show our meal. They will try. Very nice. You'll present Kyrgyzstan to another country. Good job. Yeah. Good job, Kuli. Then Very at nice. the That end sounds of exciting. at the end of or in the evening, we will compete, and we will eat. We will play, and we will. The children will got a lot of presents. Yeah, well, that sounds like a dream holiday. Good job, Kuli. Very nice. I'm also excited for you. Good. Thank you. Now, I heard that Qayyum wanted to speak. That Qayyum, microphone is business. Let's listen to Hello? you. Hello. Good evening. Hello? Okay, that's fine. Well, first, can you tell about yourself a little bit? Өзіңіз жөнінде біраз айтып бересіз? I don't remember you from our last lessons. Есіме түсіп кетті ұқсайды. Қаяқтан боласыз? Эмне кылып жүрсүз? My name is Qayyum. It's from Jalbat. Экинчи through translation. Экинчи курстасыз? Экинчи курста окуйсузбу? Жок. No. Экинчи translation дегенде жеме жакшы укпай калдым. Экинчи translation деп бирдемени айттыңыз го. 7 in students. What? 7 класста окуйсузбу? Кандай ушунда? Же экинчи курста окуйсузбу? 7 классыңызбы? Okay. 7th grade. 7 class. 7th grade. Okay. Very nice. Well, all right, Qayyum, nice to meet you. Good job. Let's talk about the New Year. How do you celebrate it at home? Do you celebrate New Year? Yes. We celebration this holiday we with our family. With family. My brother is still of firework. Shoot fireworks. Shoot fireworks. Fireworks. Билем fireworks деген fire от, works жумуштары. От жумуштары деп кот, фейерверк ошонун алынган асманга атылган салюттарды fireworks дейт. We will celebrate. We knew were like this. Okay, you like New Year very much. Yes. Job, that азаматсыз. Very nice. Thank you. Дагы кимдер бар экен? Бул жакта жана кол көтөрүп аткандар бар эле да, биринин артынан. Азирет дейт. Азирет, hello, good evening. Goodbye. Apay. Ой, goodbye. Hello. Good evening. Азирет, can you tell about yourself a little bit? Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бересизби? Where are you from? What do you do? Каяктан болосуз? Эмне кыласыз? I'm from Atbashe. Very nice.
now I study first course named after kaaлаган. Okay, National University. Faculty translator English. Okay, English translation, first year student. Well, good job. Very nice start. Azret. Now, Azret, nice to meet you. Let's talk about New Year traditions in your family. Do you celebrate New Year? And how do you celebrate it? Yeah, we usually celebrate with my family every year. Cook a lot of food, but this year I not spend time with my family because Are you staying in Bishkek? Yeah, because I got a English course. It is graduate, then I go to my village. Oh, so you pass the course and then you can go to your village. That's so sad, Azira. I'm so sad for you that you cannot visit your family this year. Okay. Well, Azira, I wish you good luck with your English course. I hope you pass it and try to join our talking clubs more so you can practice for free. Биздин talking clubдарга көбүрөөк катышыңыз ар жума сайын. Практикалап англистериңизди жакшыртасыз. Анан келаткан экзамендериңизге ийгилик, анан жакшылап тапшырып туруп, мүмкүн айылга барганга мүмкүнчүлүгүңүз болуп калат. Very nice. Okay, Azira, thank you. Yeah, you're welcome. Now we have Nur. Nur, hello. Nur, what's your name? Can you tell, please? Can you share? Hello. Nuray. Nuray. Okay, Nuray, nice to meet you. Hello. Nice to meet you. See you again. I haven't been here for a long time. Yeah, I guess so. So yeah, I feel like your voice is familiar. Okay. All right, Nuray. So do you celebrate New Year at home? How do you celebrate it? So yeah, I also celebrate like everyone else, and I think New Year is a holiday that I look forward to celebrate with my family. Very nice, good vocabulary. I think, but nowadays people don't celebrate like before. I don't know. Maybe I became an adult. Okay. Before I got married, we definitely prepare salad, mantel. And I think this holiday is the opportunity for us to eat and drink and have fun, and all relatives gather it on one table, and I think this holiday is happiness. Yes, you're right, right. Despite the cold. Oh, good job, good vocabulary, Nuray. But when you talk about relatives, you push the stress on the first syllable. Relatives. Беркиндей тура эмесирээк болуп калат. Relatives десеңиз туура. Good, Nuray, very nice. I agree with you, especially on the point that you said. Maybe we are already adults. I mean that in childhood, New Year seems magical. You expect, you believe in Ayazata, you wait for your present, so when you become adult, you have to buy presents for someone. Good job. Maybe now I prepared presents for my kids. Presents for your kids. Do you write letters to Ayazata with your kids, right? Ayazata кат жаздыңыздарбы? Yes, letter for Ayazata, you know? No? Okay. Мен эжелерим ошентип балдарына кат жаздырат. Биз да кат жазчубуз кичке кезибизде. When we could write, биз апаларыбызга айтып кат жазчубуз да. So that's why we believed in it. Very nice. Thank you, Nuray. Good job, азаматсыз.
I can try. Yeah, I mean, yeah, why not to try? Make them believe. Ишендирип коюңуз. They're gonna expect a New Year holiday. Биздин көзчек болсо эски жана ак кичке ёлкабыз бар болчу. Ошо ёлканын жанында отуруп уктабайбыз деп аяз ата келгенче. But somehow we fell asleep and атын эрс астына белектерди коюп койчу да. We were the happiest. Аябай бактылуу болчу. Thank you. Окей. Дагы бул жакта сүйлөйм дегендерде сүйлөй элек такыр кишилер дагы бар экен. Ошолор менен сүйлөшөлү азыр. Мухтарбекова дейт. Мухтарбекова, hello. Жантан бери микрофонуңуз күйүлүү, бирок такыр сүйлөй элексиз. Let's go. Good evening. Сүйлөөгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Yes. Good evening. Yeah. Hello. What's your name? My name is Jordana. Jordana. Okay. Nice to meet you. How are you? Is it your first time joining our lesson? Биринчи жолу кошулуп атасызбы сабакка? Yes. Very nice. Welcome. Кош келдиңиз. Атайм эле кошулчумун, анан кандайдыр бир себептерден улам катыша албай калчумун да, кайра кайра чыгып кетчүмүн, убакыт кичине кечирээк келип калып, ошол. Эчтек эмес, любой момент киргенде эле микрофонду үйгүзүп алып, муна мен сүйлөйт элем десеңиз, сүйлөтөрүз сизди. Көп биякта ушинтип унчукпай отура беришет, качан атын атамайынчачы, бирок аны күтпөй эле сүйлөй бериңиздер. Бул биякта сүйлөгөн кишилер менен алаксыз отуруп унутуп калышы мүмкүн да сиздерди. Сүйлөгүсү келбесе кыйнабай эле коеюн деп. Ошон үчүн микрофонду ачып сүйлөй бериңиздер. Okay, Jordana, can you tell about yourself, please? What do you do? Where are you from? I'm a student. I'm from Jalalabad. Very nice. Okay. I study in Form 9. Ninth grade. Ninth grade. 9-нчы класс. Ошол. Но суроого жооп бере турган болсом, эми. Let's go. Do you celebrate New Year? How do you celebrate? Let's go. I like their traditions. Happy New Year to you all. Thank you. That's so sweet of you. Thank you very much. We celebrate the New Year with our family. Prepare various types of food. Types of food. Types of türlerin various types of food. Yes, and listen to the president's wishes. President's wishes. And we also go to the New Year's carnival. Carnival? Oh, it's cool. Yes, and we will make a New Year's tree and decorate the house. Oh, very sweet. Okay, so you decorate the New Year tree and the whole house with your family. That's very sweet. Good job. Yes. Okay. Well, Jordana, thank you. Your English sounds really good. I just understand English. Try to participate in our talking clubs more often. Talking club'targa көбүрөөк катышканга аракет кылыңыз, Good. Thank you, Jordana. Now, can you please turn off your microphone because it's a little noisy. Сизден бир кызыктай үндөр чыгып атат, кыш депчи. Бираз ыңгайсыз экен. Билбейм эмнеге. Jordana, can you mute your microphone, please? Микрофонду өчүрө аласызбы? Hello, I'm also. Hello. Yeah, okay. I saw you. I was gonna ask you right now. Aykul and Jika is here. Let's listen to Aykul first, and then let's listen to Jika too. Aykul, hello. How are you? Why have you been silent all evening? Yes, I am listening. Kinds of ideas. Kinds of. Yeah, that's very good. Maybe words. Укканды эле жакшы, бирок алда жакшы эме кылат, өнүктүрөт. Башкалардын асыл түшүнгөнгө дагы практика. Very nice. Okay, Aykul. How was your day first? And then, do you celebrate New Year? How do you celebrate? Please tell us. My day was so такой, как сказать, how to say. Okay, you can say it in Kyrgyz and we will translate.
тихо, мындай, мирно. Quiet. Yeah. Quiet and slow day. Tinch and jai. Yes. Quiet and slow day. So it was. I like it. You liked it, okay? Yes. So we are celebrating with my family the New Year every year. So Okay, very nice. It's not big, almost, but with our family, we are cook some dishes, not many. We cook some dishes to be joglaytas. Biz tamak жасаймыз. Not more. Not a lot. Not a lot. Yes. Buy some presents, maybe. Yeah, Symbolic little presents. Yes, to our children. 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 Yes. So my That's father it, right? always listening president's speech. Okay, that's classic. Yeah, he said that okay, change the channel to Kitaika. Yeah. Okay, let's listen to Sadr Japarov. By the way, last year Sadr Japarov's wishes, they were really good, very creative. That was very nice. Yes. He likes Sadr Japarov. He likes. Okay. He always say that let's save our electricity, water. It's как бы биздин мамлекетке пайда еще Садыр Жапаров. Oh, it's useful for our country. Yes. He's so sweet. He's thinking about Kyrgyzstan, right? Yes. Electricity and everything. He's a very sweet person. He's very That's very patriotical nice. person. Yes. Okay, I could. Very nice. Anything else? Maybe that's all. Let's give chance to other people, so we don't have any more okay. Yes, it's already 8, and I'll try to listen some more people. So we got. Thank you. I could. Yeah, you're welcome. Thank you. Now there's Jika. Jika, hello. Good evening. How are you? Hello. Hi. How is life? How was your day? Hello, Jika. Mikrofon сөшіп қалды. Ұқпай қалдық сізді. Oh. Yeah. How are you? Can you please tell us about the traditions that you have on your New Year, We don't celebrate New Year. Oh, okay. Because I have a religious family. Oh, religious family. Okay, I understand. But we celebrate my dad's birthday. Your dad's birthday. Oh, is it on 1st of January or 31st of December? Yeah. 31st of December. What's Birive? Yeah, Biri. No, it's 1st of January. That's really sweet. Yeah. Okay. Well, you still have a reason to celebrate this day. That's okay. We do have a lot of religious families too who don't celebrate, and it's okay. If that's what that's fine. Okay. Thank you, Jika. All right. Now, is there anyone else who wants to talk about it? Salttар, let's go. Can I say something about New Year? Of course, let's go. Before, lots of people in Kyrgyzstan celebrated the New Year, but now I think lots of people don't celebrate because in Kyrgyzstan, Hey, lots of people don't. Can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you now. In Kyrgyzstan life, because in Kyrgyzstan
live a lot of Muslims, and they believe that New Year isn't holidays our Muslim. Yeah, I also agree with you. Lately, I mean, we've got a lot of Muslim people in our country. It's like 70 or 80% of population, right? And lately, it's become popular that they are turning into religion and trying to be the best versions of themselves, I would say. And yeah, lots of families are refusing to celebrate New Year because it's not Muslim holiday. Мусулман майрам болбогон үчүн майрамдашпайт. Yeah, I agree with you. Андай үй-бүлөлөр дагы көп. Yeah. All right. Okay, thank you. Дагы башкаларда суроолор болсо, жооп бергиси келгендер болсо, азыр микрофонду жандырып сурасаңыздар болот. Бул биздин биринчи жана акыркы сурообуз болчу бүгүн. Thank you for listening. Катышканыңыздарга рахмат. Сабактарыбыз боюнча жалпы бүгүнкү тема боюнча суроолоруңуздар болсо азыр берсеңиздер болот. Мындайча сабак аягына келди. Thank you for participating. Суроолор барбы? Thank you for this lesson, and